zan hi chun infal khetrigau mun khana drug sa ki vei mi them khat au me ti thu amu wa kun e san meitei narco terrorist hole youth anti drugs association YADA combined team khat chun agadal lu novin red a ball naw wa drugs mangcha mi them khat anaman do ovin a hi aman do ho chu thu do anei naw wa ama hon aman cha u drugs ki zu namun a sei do naw wa kunin amuna aga chi ovin wholesale na aga nei un a hi le dangka 2.5 crores manvel hiding SP tablet capsule anamando ovin chule drugs ho chu mejin an hal ha ovin ana sumong taw ve ti thulut ki mu chun ana seijin a hi Manipura boina hin Kuki-zo tribe so khatna ikipun khom theina diu chan sapi etia Mizoram Raja Sabha MP K Vanlal Venin ana phung do e hichitu hi zan hi New Delhi a Kuki hon aji Report on the Manipur Violence, a Historical Contextualization of State Sponsorship Ethnic Cleansing T. Lekha butin so nakin gon ki man na a holim na aso na phone do hi. Amana sebe na chun boina hi phat kilim chang ta ala a Kuki-zo khatna ekipun khom theina diu ngai tu te tin jong ana sebe in hi. Kumsot pi cycle gam sungmi ten cycle bazar sunga CCTV camera koiding tia inetup jing ke uchu tunin cycle bazar town commander Sir Zampu Misawin bazar sunga camera som liget zen ana fit do ta nahi hichi camera hi control room ding a hin chule online a mobile phone aku na jong connect hiding a hi tu a bazar sunga CCTV camera pen hi night vision a hin sunle zan lowa ki chi se la ki mutheiding chu a hi hichi camera hi auto parking a pat police station gate chan ke koiding a hin hitabonga gam sunga dinga thilpata hin boldo Sir Zampu chunga ki pa thu sangta in cycle gam mi piten aki phongi nahi Union Home Minister Bill Kola alhunding apoi mo e mo to me dinga mi pi thaleng dinga ki hung a hi poi mi pi gan thei hasat no hi Union Home Minister na Kola hlun sa ding apoi mo e hiti ji a Union Home Minister Amit Shah ki mu pi a thu ki hlut na hi tin Manipur Legislative Assembly a Speaker T Hai Satya Brata Singin ana phong do e hichitu hi singjame ya ama in muna anaki bol liangon dabi patya ki min sa 2025 calendar khat thinsu nakin ki man a ana phone do a hi amana sebe na chun Union Home Minister aki ki mu pi na chunga Manipur issue chungchang thu anaki to ki hlona Union Home Minister a ko na jong akin theilam pe na na to hin ki panding a hitai ti speaker henga chun ana sei pi e zan hi chun Lok Sabha in report api dungju ya India sunga ban ho pen hol a Nagaland state hi athum chan nei na hung zawin hi Nagaland in center a ban nei hi rupees 18.166 crore a hi tin thusu chun lungdong ta in ana phung do in hi Nagaland in center a ku na sum amuding 100 la a 44.3 tabong hi but asa jing diu anga ye tin thusu chun ana seijin a hi zan hi ni ho 17 December 2024 ni ho in medical team ho kin khana kangpu pi anazo nawwa superman a leikhela lampi nal namuna akisukha anato un koi a hi le akisukha ho umdan het nom na ji in aneve ovin a hi le so pi mau ho in langzon dinga hung kile nawwa lampi nal ji anakisukha a hiu chu a het phanovin mi pi dinga asu na jana damlo bui pi jing a hi na ban uwa so pi akisukha ho apet penin district hospital kangpu pi anahlunovin a hi treatment phatechan anabol pi uvin chule aloman chang uzong abonin anapu do pi uvin a hi aki sukha changin ki pa thu aphung ovin chule so pi ko ki hon hi chana ki thu pi na chanu hi ki pa thu sei uvin nang ho hung lo hi lew chun I ka ti diu ham tin jong ana sei uvin a hi chule mabana nang hon jong buina ha sat na ka gam sung uwa nan to kha uzong le ki het tu uti tin contact number jong anaki pitu vin a hi Puspa tu the rule si amin thang le jing ji chun a wedding mi anaki chu tho jing in hin lawang si ta in thina chan ge tu jong anu min a hi hichi thina chan tu nu zal chun police a case ji lu na anu min chufa na police on Allu Arjun anaman un hai ko nin ni som le li sung jel sung tang dinga thutan khum na ananei tawin a hi hichi tu so hi Hyderabad ko pi sunga ana hlung tan hichi mun chu a hi le Sandhya Theater Hyderabad muna thil su anahi hichipe na chu Allu Arjun le aji Sneha Reddy chu le co-star Rasmika Mandana jong ana zawin a hi hichiji a chu avenom tambe se nuwa a wedding anaki chu thojing lai uwa hichimun a chu kum som thumlanga a upa
Ravithi ki tinu chun thina na to lo in achapa jong to hi hospital a na lai akiti hichi thil so zo achun athinu ji pa chun police a FIR anaji lut khomin hichi chun Hyderabad police so in Allu Arjun anaman un thimo anachan sa uve aji chu achi ding jong mi het sa masat lowa surprise ta agavil jing le hichi chu hung thlung kha anahi hinla tu hin aki seida nen thina to nu ji pa chun Allu Arjun mona poi ka kes ji lu jong kanung la do tai ama thi mona be hel a hi ati ga he the kha chu hi chi thil so zo zo wa chun Allu Arjun in athinu a hin chule athinu in sungmi te henga lunghem pi na tu thot anane in chule dangka 25 lakh zen in jong tum na anane akiti Allu Arjun jong akipa na chungcho na wangsit na to alung thim no mo se suding a hin alangkhana ama ngai lu be se jinga fen so jing jong nom salo thina chan tu jong a hi ta ji chun hichi thil so hi hung ki thang hle jing a hi chule ki seidan in Allu Arjun in hichi film athon a hin amin thang hle jing in atho man jong 300 crores langchan ge anaki la zo we tin tu su ki mo chun anata langin a hi tulha achi sa date 13 le 14 ni khuwa chadong langa anaki mang the Manipur Indigenous People Culture Exchange Festival 2024 chu phalnabaya ki bola hi in hichikin gon ki man na theina dia hata panla mo pu na nei asang kasar chunga action khota akila ding a hitin tangkhul nagalong TNLA secretary Mayon Singh ahum mina ki sodo dekha khat chun het sa na ananei na hi Cookie Student Organization KSO Saikula kon het sa le team na nom pen chu hi le igam sung uwa quality education theina dinga kumbula pat school visit ki bol na inaki het sa ma bang uwa ahung thong ding board council exam 2025 hi koima mi hela to theilo ding chukalwala student hon ama het na exam api chi deu a hi hiji chunu le pa te ho henga het sa nom chu a hi le cha te exam pi dinga gampa ma kha le phan ho ma exam ka ikinung ko diwin het sa na ahung ki nei na hi student ho ko ma team na nom pen chu a hi le exam hung thun masanga phata a ki gu na inei uwa iki ham bol diu hi deisa a hi hiji chun chunga ki sei chengsi hi hung ki chi pi ding a hi ji in boina ina to na lo diwa iki ma het sa u a hi Department of Education KSO Saikul